aquí na Clubhouse. Parece de mentira. Sire e o robot volven ao Clubhouse de Winston, a hora habitual da clase de guitarra. O ceo vese cada vez máis cheo de fume. Abaixo na superficie terrestre están comezando a evacuar certas zonas da cidade. Parvadas fora, mega metrópole está en situación de máxima alerta. Fasten your seatbelts, it's getting a little bit chaotic. Winston, temos que falar con Leo. Pardon me. With whom? With Leo. Pardon me. A ver, Miguel, que? Nada, pois temos malas noticias. E cales son? Que non se están vendendo os libros ao ritmo de antes. Temos aquí esta montaña que non acaba de ir para baixo e necesitamos urxentemente a vosa axuda porque xa só restan 10 días para rematar Só 10 este días. crowdfunding. Para sacar todo o que nos queda. Será posible? Bueno, como medida extraordinaria de emerxencia pensamos en ter que chegar ao límite de tocar unha canción dos Beatles. A pasar polo aro e tocar unhas notas desta canción dos Beatles para ver se así a xente se acaba de emocionar. Vale. Ooh, I got tried with a little help from my friends. Ooh, Can't get by with a little help from you guys. do you need anybody? Yeah, I need somebody to love. Could it be anybody? I need somebody to love. Vai chegar a noite, a mega. isto foi. What would you do if I love turned away? A tarde está rara. Queden aquí na Clubhouse.